ku wa gatanu tariki ya 12 Ugushyingo 2021 inama y'abaminisitiri yateraniye muri village Urugwiro yewe na nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame. Inama y'abaminisitiri yemeje imyanzuro y'inama y'abaminisitiri yateranye ku ya 13 Ukwakira 2021. Inama y'abaminisitiri yongeye gusuzuma no kuvugurura ingamba zafashwe zo gukumira ikwirakwira ry'icyorezo cya COVID-19. Ingamba zikurikira zigomba gushyirwa mu bikorwa mu gihugu hose guhera tariki ya 15 Ugushyingo 2021 kugeza ku ya 14 Ukuboza 2021. Ingendo zirabujijwe guhera saa 6 z'ijoro kugeza saa 10 za mu gitondo. Ibikorwa byose byemewe gukomeza bizajya bifunga saa 5 z'ijoro. Abagenzi bakingiwe COVID-19 ntibasabwa kujya mu kato muri hoteli bakigera mu Rwanda. Icyakora abagenzi bose bazajya bapimwa COVID-19 bakoresheje PCR test bakigera mu gihugu. Abagenzi bose binjira n'abasohoka mu gihugu bakoresheje ikibuga mpuzamahanga cya Kigali bagomba kuba bafite icyemezo cy'uko bipimishije COVID-19 mu gihe cy'amasaha 72 mbere y'uko bahaguruka, kandi bakubahiriza amabwiriza y'inzego z'ubuzima yo kwirinda COVID-19. Ibiro by'inzego za leta bizakomeza gufungura, ariko buri rwego rurasabwa gukoresha abakozi batarenze 75% by'abakozi bose. Abandi bakozi bagakorera mu ngo ariko bakagenda abasimburana. Ibikorwa by'inzego z'abikorera bizakomeza, kandi buri rwego rwemerewe gukoresha abakozi barwo bose ariko bakubahiriza amabwiriza yo kwirinda COVID-19. Inama zikorwa imbona nkubone zizakomeza. Umubare w'abitabira inama ntugomba kurenga 75% by'ubushobozi bwo kwakira abantu bwaho bateranira. Abitabiriye inama bose bagomba kugaragaza ko bipimishije COVID-19 amasaha 72 mbere y'uko inama iterana. Ingendo mu modoka zitwara abantu mu buryo bwa rusange zizakomeza kuri rusange ku modoka zifite imyanya y'abagenda bicaye gusa. Zemewe kandi gutwara 100% by'umubare w'abantu zagenewe gutwara. Ku modoka zifite imyanya y'abagenda bicaye n'abagenda bahagaze zemerewe gutwara 100% by'umubare w'abantu bicaye na 50% by'abagenda bahagaze. Abatwara bisi barasabwa kugenzura ko amadirishya afunguye kugira ngo zigeremo umwuka uhagije ndetse nuko abagenzi bahana intera. Moto n'amagare byemerewe gukomeza gutwara abagenzi. Abatwara moto n'amagare barasabwa kubahiriza amabwiriza yo kwirinda COVID-19. Restaurant zizakomeza kwakira abakiriya ariko ntizirenze 50% by'ubushobozi bwazo bwo kwakira abantu. Restaurant zakira abakiriya bicaye hanze zemerewe kwakira 75% by'ubushobozi bwazo bwo kwakira abantu. Utubare tuzakomeza gufungura mu byiciro mu gihugu hose hubahirizwa amabwiriza yo kwirinda COVID-19. Ahantu hagenewe imyidagaduro, recreation and entertainment venue hamwe n'ibindi birori n'amakoraniro rusange, ibitaramo by'abahanzi, serukiramuco, festival, imurikabikorwa n'ibindi muri Kigali bizakomeza kwitabirwa n'abantu batarenze 50% by'ubushobozi bwabo bwo kwakira abantu. Byitabiriwe kandi n'abakingiwe kandi bipimishije COVID-19 nk'uko bikubiye mu mabwiriza ya RDB. Imihango yose ibera mu nsengero zahawe uburenganzira bwo gukora kuko zujuje ibisabwa mu kwirinda COVID-19 igomba kwitabirwa n'abantu batarenze 75% by'ubushobozi bw'izo nsengero bwo kwakira abantu. Ibikorwa by'ubukerarugendo bizakomeza hubahirizwa amabwiriza yo kwirinda COVID-19. Muri ibyo bikorwa harimo amahoteli, abashinzwe kuyobora ba mukerarugendo na serivisi zo gutwara ba mukerarugendo. Ibikorwa kandi bya siporo by'umuntu ku giti cye n'izikorerwa hanze abantu bategeranye bizakomeza. Ibigo bikorerwamo imyitozo ngororamubiri, gyms and fitness centers bizakomeza gufungura mu byiciro. Koga muri za piscine, swimming pool, hakorerwa sauna na massage bizakomeza gufungura mu byiciro. Abitabira ibyo bikorwa bagomba kuba barakingiwe COVID-19 uretse abari munsi y'imyaka 18 kandi bakerekana ko bipimishije COVID-19 mu gihe cy'amasaha 72 mbere yo kubyitabira nk'uko bikubiye mu mabwiriza ya RDB.
umubare w'abitabiriye ikiriyo ntugomba kurenza abantu 30 icyarimwe. Imihango yo gushyingura ntigomba kurenza abantu 50. Imihango y'ubukwe harimo gusaba ikingirwa rikorewe imbere y'ubuyobozi bwa leta n'irikorewe mu nsengero bizakomeza. Ibirori bibera mu ngo ntibigomba kwitabirwa n'abantu barenze 50 kandi bikabanza kumenyeshwa ubuyobozi bw'inzego z'ibanze. Abitabiriye iyo mihango bagomba kwerekana ko bipimishije COVID-19 amasaha 72 imbere y'ibyo bikorwa kandi bakubahiriza amabwiriza yo kwirinda COVID-19. Amabwiriza arambuye kuri iyi ngingo azatangwa na Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu. Ibirori byabereye ahantu hasanzwe hemerewe gukorerwa ibirori designed to prove the venue harimo no mu ihema ntibigomba kurenza 50% by'ubushobozi bwo kwakira abantu bwaho bateranira. Abitabiriye ibyo birori bagomba kwerekana ko bipimishije COVID-19 mu masaha 72 mbere kubyitabira kandi bakubahiriza amabwiriza yo kwirinda COVID-19 basiga intera hagati y'umuntu n'undi, bakaraba intoki ndetse no kwambara agapfukamunwa neza. Ibikorwa by'imikino y'amahirwe bizakomeza gufungura mu byiciro hashingiwe ku mabwiriza yatanzwe na Minisiteri y'Ubucuruzi n'Inganda. Abaturage bose barongera kwibutswa ko ari ngombwa kubahiriza amabwiriza yo kwirinda COVID-19 harimo gusiga intera hagati y'umuntu n'undi, kwambara neza agapfukamunwa no gukaraba intoki. Abatazabyubahiriza bazafatirwa ibihano. Inama y'abaminisitiri yagejejweho uko ubucuruzi bw'amabuye y'agaciro, peteroli ndetse na gaze buhagaze n'ibikenewe kugira ngo barusheho gutera imbere. Inama y'abaminisitiri yemeje raporo ya kabiri y'u Rwanda kwishyirwa mu bikorwa rya gahunda y'umuryango w'ubumwe bwa Afurika 2033. Inama y'abaminisitiri yemeje imishinga y'amategeko ikurikira: umushinga w'itegeko rigenga polisi y'u Rwanda, umushinga w'itegeko ryemera kwemeza burundu ku Rwanda ruba kimwe mu bihugu bihuriye ku masezerano mpuzamahanga bifatanye mu bikorwa byerekeye imisoro, umushinga kandi w'itegeko ryemera kwemeza burundu amasezerano hagati ya Repubulika y'u Rwanda na Banki y'Umuryango w'Ubumwe bw'Uburayi y'ishoramari yerekeranye n'inguzanyo igenewe umushinga w'u Rwanda wo guhangana n'ingaruka za COVID-19 ku buzima, umushinga w'itegeko ryemera kwemeza burundu amasezerano hagati ya Guverinoma y'u Rwanda na Guverinoma ya Luxembourg yo guca burundu gusoresha kabiri. Inama y'abaminisitiri yemeje amateka akurikira: iteka rya perezida rigenga komite ishaka abakandida ku mwanya w'ubukomiseri muri komisiyo y'igihugu y'uburenganzira bwa muntu, iteka rya perezida rigenga ikigo gishinzwe ubuzima mu Rwanda RBC, iteka rya perezida rigenga ikigo cy'ubuvuzi no kwigisha ku rwego rwa kaminuza cya Kigali CHIK, iteka rya perezida rigenga ikigo cy'ubuvuzi no kwigisha ku rwego rwa kaminuza cya Butare CHIB, iteka rya minisitiri w'intebe rishyiraho stati yihariye igenga abakozi b'urwego rw'ubwiteganyirize mu Rwanda RSSB. Inama y'abaminisitiri yemeje abahagarariye ibihugu by'amahanga mu Rwanda ku rwego rwa ambasaderi bakurikira: Merizake Bedijaoun, akaba ari ambasaderi wa Repubulika ya Rwanda ya Algeria mu Rwanda, afite icyicaro i Kigali; Tania Perez Sikeze, ambasaderi wa Repubulika ya Cuba mu Rwanda, afite icyicaro i Kampala; Ibrahima Sano, ambasaderi wa Repubulika ya Guinea Bissau mu Rwanda, afite icyicaro i Addis Abeba; Abedi Mahamudu Eibe, ambasaderi wa Repubulika ya Djibouti mu Rwanda, afite icyicaro Addis Abeba. Inama y'abaminisitiri yashyize mu myanya abayobozi bakurikira mu rubuga ngishwanama rw'inararibonye z'u Rwanda, Rwanda Elders Advisory Forum, harimo ambasaderi Laurier Ngirabanzi inararibonye, akaba kandi Agnes Kayijire inararibonye, akaba muri Minisiteri y'Uburinganire n'Iterambere ry'Umuryango Mije Profe, hari Mireye Batamuriza umunyamabanga uhoraho Permanent Secretary muri Minisiteri y'Ubumwe bw'Abanyarwanda n'Inshingano Mboneragihugu Minubumwe, Philippe Mpayimana Senior Expert in Charge of Community Engagement, Anita Kayirangwa Executive Director National Unity Itorero and Citizenship Education, Charlotte Urukundo Director General Corporate Service muri Minisiteri y'Ubutabera Minijiste, harimo Anastase Nabahire Director General of Justice Sector Coordination mu Bushinjacyaha Bukuru, harimo Ismail Sejemba Head of Economic and Financial Crime Unity mu rwego rw'igihugu rushinzwe ubugenzacyaha RIB, harimo Emmanuel Ngondo Division Manager of Research Analysis under the Director General of Crime Intelligence and Counter Terrorism. Mu kigo cyo kwigisha no guteza imbere amategeko ERPD, Dr. Yves Sezirahiga Academic Vice Rector, Eric Shirimpumu akaba ari Vice Rector in charge of Finance and Administration. Mu kigo gishinzwe amashuri makuru HEC, Christine Mutesi Accreditation Standard and
Education Framework Division Manager, Dr. Theoneste Ndikubwimana, Head of Department General Education Quality Standard, Theodore Dusabimana, Head of Department Techniques Quality Standard, Dr. Edwig Kampiye, Analyst in charge of Applied Science Quality Development and Enhancement, Dr. Philippe Ndikubwimana, Analyst in charge of Economics and Social Sciences, Fabien Habimana, Analyst in charge of Construction and Building Services Quality Assurance, Shema Mireye Bukeye, Analyst in charge of Technical Serving and Manufacturing Quality Assurance, akaza kandi Gayitana Ngabonziza, Analyst in charge of Hospitality, Recreation, Arts of Quality Assurance. Mu bindi kandi Minisitiri w'Ubucuruzi n'Inganda yamenyesheje inama ya Minisitiri ko ku itariki ya 15 kugeza ku ya 21 Ugushyingo uyu mwaka u Rwanda ruzitabira imurikagurisha nyafurika ry'ubucuruzi Intra-Africa Trade Fair rizabera Durban muri Afrika y'Epfo. Minisitiri w'Ubuhinzi n'Ubworozi yamenyesheje inama y'Abaminisitiri ko ku itariki ya 16 kugeza ku ya 19 Ugushyingo uyu mwaka u Rwanda ruzakira inama ngaruka mwaka nyafurika y'abahinzi n'abacuruzi ku ikawa. Minisitiri w'Ubuhinzi yamenyesheje inama y'Abaminisitiri ko ku itariki ya 18 Ugushyingo uyu mwaka u Rwanda ruzatangiza gahunda yo kurwanya malaria mu biyaga bigari. Iyo gahunda izabera mu karere ka Kirehe. Minisitiri w'Uburinganire n'Iterambere ry'Umuryango yamenyesheje inama y'Abaminisitiri bikurikira ku itariki ya 20 Ugushyingo uyu mwaka u Rwanda ruzizihiza umunsi mpuzamahanga w'umwana uzahuzwa n'inama nkuru y'igihugu ya 15 y'abana kuva ku itariki ya 25 Ugushyingo kugeza ku ya 10 Ukuboza uyu mwaka mu Rwanda hateganijwe ubukangurambaga bw'iminsi 16 yahariwe kurwanya ihohoterwa rishingiye ku gitsina. Minisitiri w'ibikorwa remezo yamenyesheje inama y'Abaminisitiri ko kuva tariki ya 1 kugeza ku ya 3 Ukuboza uyu mwaka u Rwanda ruzakira inteko rusange ya 33 ya komisiyo ushinzwe iby'indege za gisivile muri Afrika. Minisitiri muri Presidence ya Repubulika yamenyesheje inama y'Abaminisitiri ko ku itariki ya 9 Ukuboza uyu mwaka u Rwanda ruzifatanya n'amahanga mu kwizihiza umunsi mpuzamahanga wo kurwanya ruswa. Ni itangazo ryasinyweho na Dr. Edouard Ngirente akaba ari Minisitiri w'Intebe w'u Rwanda.